Mopresidente Ramaphosa o retile mošomo o dirilwego wa go msafatša lenaneo la mafaratlhatlha a ditsela ka provinseng ya Limpopo. Kago ya mmila wa D3232 e thomile mengwageng ye mebedi ya go feta. Le ge go sana le mošomo o montši projekeng ye, mmila wo o setse o thomile go šomišwa ke balemi ba lefelo le. Ga bjale balemi bao ba kgona go romela ditšweletšwa tša bona mebarakeng ya kgole le kgauswi ntle le tikatiko. In many places, our roads are in bad shape. The rains devastate our roads. And because they are not tarred, because they are not paved, because they are not properly sealed, they lead to a terrible situation where our people are not able to move around, to trade, to go to schools. And in another part of our country, we also saw how people are not even able to go and bury their dead because of bad roads. Go bašomi ba projeke ye ke kimollo go bona. Ke ile ka ikwa ke le motlotlo o ba ona ka ra karolo ya mmereko wa project ya mawaka bjalo ka moholofadi ka re opportunity ya mokgo e be re sa tsebo ka ra ikhumana before. Ke benefitile ka dilo tše dintši. Dilo tše dintši tše ke di rutilego mo a mawaka project. Ke ne le bašomisa ba nna diforomane o tshwana di supervise ka go fapafapana le mešomo ya bona go fapafapana mo tseleng. Mo pateng mo ke thutile kudu ka paving ke be ke sa itsebe ke tsena mo ba nruta ka ba ka itseba. Mmila o ke o mongwe wa e malwa yeo e agilwego gabotse ka provinseng. Mopresidente o gateletše gore tlhokomelo ya mebila ye e ka matsogong a badudi.